Maikapat nga Merkolesen, nga ti lesson tayo ti Merkoles, ket maadaw iti libro iti Salmo. The Psalm had 150 chapters. Isu nga digitay makalabusen iti proverbio iti tawon na 31, ket di pay nagasawa, hangkay madanagan ta dapay Salmo, 150 chapters. Amen? Uray na tayo kanton, kat okay lang. Kaya, Psalms 34, nasarakan yun kakabsat, say aloud, Amen. Okay. I hope nga digiti amin nga ushers tayo, they are in place. Tapnon ti kasta, kat checken tayo, ti linaktal naken, ti panagdingag, ti tunggal maysa. Okay? Psalms 34, basaan tayo manipod 1, aging gana iti 3. Okay? 1 aging ga 3. Kuna natin ang santuan nga surat, ti English, agigidan tayo, ready, go. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Now, itangarabi ikakawsat, makita yo dito, binasa tayo nga versikulo, ti makita yung topic, obviously, kat may panggep, ti panagdaydayaw iti Apo. So, tonight, from this passage, I am going to share with you the message I entitled, How Should We Praise the Lord? Amuyo ti maysa nga nagdudumaan, dagiti relihiyon, kan uray pay Baptist, ket di panagdaydayaw iti Apo. Han kuman nga madiscuss iti amin-amin nga detalye, maipapan iti panagdayaw iti Apo. Ngem iti daytoy binasa tayo nga bersikulo, i-share ko kanyayo, no anyada dagiti impakita ni Salmista David, nga dapat adda kada tayo, nga kababalin, iti panagdaydayaw iti Apo. And this is my prayer, nga no umay tay makigimong, babaan ka deti nga lesson, ma-improve kumakakabsat, iti panag-worship tayo. Ado nga banag, ado ko nakata, deti panangkitak ti outline ko, nga inalak iti deti versikulo, hanna madalapos amin nga aspeto kan detalye, ti panaggimong kan panagdayaw ti Apo. But I just pray, sa dinuman ti ayan tayo, nga outreach kan kongregasyon, kat ma-improve tayo kumakakabsat, iti panagdaydayaw tayo iti Apo. Lord, bless us tonight. Please give me wisdom. And I pray nga ti HBBC ma-improve mi pay iti klase numan pay Apo kada kami nasaya at Apo papermi naka-special ti kadagimong Dominguman wenno Merkoles tanagadu dagiti special numbers ken talaga amin nga da parte na Apo ket ipaay da detay best. But Lord, adda dagiti sumagmamano nga inak mai-discuss itang arabi tapnon ti kasta Apo ket ma-improve kuma ti klase ti panagdaydayaw miken ka. So help us now, bless the internet connection, in Jesus' name we pray, Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Upat nga banag ti inak ibati kada kayo nga biblical instruction nga dapat makita tayo ken improven tayo ti panagdaydayaw tayo iti Apo. Umuna kakabsat, makita tayo di verse number 1. Kuna na jay, I will bless the Lord at all times. Pansinin nyo di word nga, I. And then kuna na jay, His praise shall continually be in my mouth. No nagadal kay ti English, deto ikat pronoun. Mano nga tao, deta ay. One person. Mano nga tao, dayjay may.
may mouth ko na, manuno ka di jay. May sa, wano dua kan adupay, linsi. May sa lang. Okay. Dito nga rod ko na nga, my soul shall make her boast. Tuy kararwak, mano day jay linsi. May sa. Therefore, kakabsat, ti makita tayo, nga ibagbaga ti apo kada tayo, no at datay ka dagiti kapilya, we should, number one, praise God personally. Amin digiti nakita yo, no nagbasa kay ti Ingles, ken naawatan nyo, day instruction ni teacher, malaksid, no absent kayo idin discuss na ti pronoun, day I, ken day my, ket personal pronoun. So no dapat agdaydayo tay ti Apo, we should praise God personally. Now, Pastor, anat kayat nga sawon deti praise God personally. Deti man kakabsat ti kayat ko nga maawatan nyo. Ikabil mo man deting statement nga impang ko. Don't you ever think, dayjay. Ikabil nyo man? Basaan tayo. Everybody go. Don't you ever think that because we are many, God doesn't notice us. Ti kayat ko nga improven tayo dito kat dayjay sika, siyak, individual. Kasi adda nga min dayjay rumwar ita nga hantay kayat nga ma-develop, nga gaputa nagadu tayo, ure ag misbehave ka, awang makagkadlaw. Ure hangkag dingdingeg, pag nakangapag na, takder. Okay? Ket kaslaawan makadkadlaw ken kagaputa, adu tayo. Ala, da kayo napadasan nyo deta no, sino ka da kay tinapan nag-attender ti graduation. Napadasan yon? Di ba uray takder ka nga takder, awang makapampansin unay keng ka. Am I right? Hanna ka nga bimbinsiren di guest speaker, taana ka ordam ammo. Correct. Ngam ti kayat ko nga maawatan nyo, uray nagadu tayo, uray nagdudumat ayan tayo, ti Apo, kitkitan na ka. Individually. So kayat ko nga maging aware tayo, nga no datay ti uneg ti kapilya kakabsat, hante nga detay panunutan nga, ay adu kami, awang makadkadlaw. Masapol nga agbehave ka, masapol nga agdingeg ka, kasla ko mapanagkantaan, nagadumot ti agkangkanta, nagpigsa ta piano tayo, nagpigsa ta mic tayo, nagpigsa di gitara tayo, di may sapay nga organ, napigsa ti kaabay ko, uray jak agkanta, awang makagkadlaw kanyak. No, kunana, I will praise the Lord. Haan lang nga deta kaabay mo, ti dapat agpraise ti Apo. I, siyak. So dapat no umay tay ti gimong, we do not only come nga as a whole, but we come individually. Personally. So nga, kayat na nga sawan, sika personally, i-praise mo ti Apo ay. No pa nagkantaan, agkanta ka personally. I will praise. Maawatan nyo kakabsat. Ulitek, tapnon ti kastagat adadapay nga madudugkan, adada nga agsagupsup kada kayo. Han nga gaputa, ay uray taawan ni Senior Pastor ditoy. Ay uray taawan Pastor ditoy, preacher ti adagada kami. Ay uray ta, dituyak Zoom. Uray da kay nga data Zoom, uray da kay nga buybuyat Facebook. Kaya ti Apo nga hangkay lagbuybuya, kakabsat, don't just watch. You should actively participate in the worship. Hangag buy-buya ka lang, iti pa nag-praise ti Apo. Ay, kunanahan ako na nga, I am watching those who are praising God. So nga kakabsat, improven tayo man, ti pa naggigimong tayo. Awan kuma, DJ, hantay kumakasapulan nga, daasyer ngagtakder ta sangwanan tayo, tapno nagkanta tayo. Hang kumakasapulan, nga DJ Pastor, wano ti Senior Pastor, wano di kita'y preacher, kat detay, agkanta ka, agkanta ka. Apay, hamuam mo't obligasyon mo?
imay kat kapilya, obligasyon mo't ag-praise ti Apo. Kunana ay, si kadeta, siyak deta, obligasyon tay amin. So nga, kakabsat, let us be aware that when we come together, ag-praise tay ti Apo personally. Nalawag mo't di jayan, ayan. Urehang ko nga i-explikaran. I-apply tay ti aminan, ha? So nga kas pagrigan, dakay nga kakabsat ta main sanctuary, ay awan ni pastor, uray jak unay dingdingag dito. Awan makakitkita kanyak apay, ti Apo nakakitkitan? Apay, anat gapo na nga imay kat kapilya, gapo kang pastor, gapo ka deta kaabay mo, nagpa-attendance ka lang, laglagi pa, nga no imay katigimong, tigimong panagdaydayaw ti Apo, anyaman na purpose na, prayer meeting man deta, fellowship meeting man deta, ti goal na amin kat may daydayo ti Apo. So, I would like each and every one of us individually, personally, agpartisipar tayo, iti panagdaydayaw iti Apo. No panagitudan, amin tayo mangted. No panagkararag, amin tayo makipagkararag. Hanga detay sabalit espiritum, kaslahang kapaset, iti DJ mapaspasamak, idinto nga daka ijay. So, let us praise God personally. Clear? Dakay tabakara, clear? Dakay dita pasukin, clear? Lawag, clear? O, dakay nga buybuyat, Facebook, clear? Uri, dakata kwartom, dakata lugan mo, dakata trabaho, sa dinuman ayan nyo, Australia, very clear? Dingras, everyone. So nga, very strikak nga mang-implement. Kung nag-aser, saktak der kay dita. Apay kakabsat, ngaming kayat ko, everyone should participate personally. Sika, kitkitan nakati Apo, not just as a whole, but individually. Okay, may kadwa. Kung nga pabayagan unay dito. Kunana diti, verse number 3. Kunana jay. So, agbaliw na, oh, magnify the Lord with me. Oh, detan. With me. Manuda detan kakabsat. May sana pelang? May sana pelang, Harold? Duadan. Okay. With me. Adaka duanan? Okay. Kat kunana, oh, magnify the Lord with me and let us, ano deta us? US. United States, Ron? Us. Kunana, let us, kunanan, exalt His name. Tapos the word, together. Oh, anang artikayat ng asawon deta? God does not only want us to praise Him individually, He also wants us to praise Him corporately. Corporately. Okay? Tatakakabsat, kastoy. At dangamin dagitay mangibaga, hanamot kailangan nga mapanak jay kapilya. Hanamot kasapulan nga makikadwaak kadagiti members. Na mabaling ko lang tamot ti agdaydayaw ti Apo jay balay, on my own. Tapos ti pangkatwiran, di ba kuna ni pastor, kuna na jay Bible, God wants us to praise Him personally. Oh, yun pala Uri gayam awan church nga membership ko Uri amin gayam nga church ti paki-worshipak, no yan nat kayat ko. Basta siyak, di balay, agwar-worshipak lat ti Apo. Hello? Kakabsat, madidayjay nga rason. Lumabag dayjay nga rason kadeti verse 3. Nabasam di verse 1, basaam di verse 3. Ikabil mo man jay, while it is true. Okay? While it is true. Basahin nyo kakabsat ang. While it is true. Go. While it is true that we can and should have personal moments with God. Pause. Do you have personal moments with God? Kaano deta no kwa, Brother Jacobo? Tibigat, Brad. When? Sika kanti Apo. Kunana jay radyo ko, sika kanti gobyerno. Kunana. Deto mat, personal moment with God, sika kanti Apo. Wherever we are, gusto no saan? Dure man adaka ta igit ta bye-bye.
Babali mo kasarsarita ti Apo. Duray man pe adda ka di tingat taaw. Duray man pe adda ka ije uneg ti baybayan. Matmatay kan. Duray man adda ka ije eroplano. Aglaksak aglugang ka ti bus. Wano tren. Uray sa dinut ayan mo, you can have a personal moment with God. Correct? Okay. Wherever we are, whatever the situation may be. Sometimes, nagluluto ka, kagkanta ka. Di kita'y dado makakabsat, habang agbawbawas, agkangkanta. Tapos, DJ kangatuan ng tonong kat isot talaga. Oh, talaga. You know? O, tuloy tayo. Kunana, God in His Word also emphasized that we come together, kakabsat. Hamo nga baybay deta nga imbilin ti Apo. Isu nga dapat kakabsat, hana dapat bumabati attendance tayo iti schedule a panaggimong. Deto'y attendance yun to, itang arabi dapat kan kanayo nakastoy. Adayo pastor, awan adayo itan sementadot dalanan. Amen. Deta rason nga adayo, kasla rason di adadjay Proverbs. Kunada king kuana gat. Apay di ka mapan agmula, apay di ka mapan talon, kunada king kuana. Amom ti rason na, Michael, ada nga milyon tarwar kunana. Ngasam deta, rumwar pa'y nga rod, kat ti pamati na, adalyon tirwar. So nga, anat problema, jailyon, wanuhan na usto di pamati na. When, kastamot ti adu nga Kristiyano, habang bumaybayag ti adu nga Kristiyano, adda madebdevelop nga madi nga pamati kan ugali. Nga DJ nga pamati, mayad adayumot isunan iti gimong. Kat DJ ya adayun at gimong, bumatbatit di attendance, makmaksayan. Kakabsat, corporate worship. Isu nga uray kasanuman ti trabaho, amoy di may sakabsat tayo new believer. Praise God, sapay tahan nagbalbaliw, dito nga young people tayo ni Aris. Diyan ka mo no, dadta, I hope adadta ni Aris. Damala ni Aris, tabakara ita. Tumakder ka man Aris. Oh, ayun oh. Yun. Oh, nakita yung kakabsat. Galing. Oh, di jaya ni Arisan. Oh, taga-sarat. Ti sarat to bakara kala Sanchez to Claveria. Awan sarili na nga lugan. Bulbuluden na di motor ti kabsat na. Ti mesa nga prayer meeting. Wednesday ti malam. Kunana di boss na. Sir, kunana. Agub-ubra ngamin. Ti mesa nga resort. Kunana boss. Masapa ka di nga agawit itakat at the prayer meeting di church may. Amom no talaga nga prinsipyum kakabsat, tigimong, hanggang ureanat kasla hindrance kan rason, mang panunot kat paraan tapno makapangka eh. Ngam amoy no ape nga hangka umay makigimgimong, uray prayer meeting, kakabsat, jakam mo no ape nga nagbalbaliw ti pamatim sa balimutan. Hello? Kat ti mesa nga prayer meeting, nagpakaday, di kuwang kakabsat, sumangput di balayda, kat kunana manong, buludak man ta motor, tainak man di kapilya. Ano, da pang usarak kunana ka no. Aging gana nga jaka mo, nagdinanog dansa. Ay, hindi, joke lang. To cut the story short, kat impabulod di kabsat na di motor, isong may kapilya, agasong nagadayo. Naka mo na pandan sa sinundo itatataong pagluganan na. Itulog danto man na nataong warlugan na. Digitat nagpintas kay kararag ng ikanti apot motor, aya. Ngam di kita'y adalugan na nagsadot nga umay makigimong aya. Ada motor na, nagasidag pa'y tabalayda, di pa'y makaumay kapilya. Nagasidag tabalayda, aglive kanulatan. Ala kakabsat, hanga dete, I'm not trying to shame you, pero ti kabayag mo a Kristiyano, maawatam nga tamot ten kakabsat. Kaya yung amatik, di giti kakastoy abambanagan. Ngam, ti kwa kakabsat, kastoy ngamin. Kasi kung nadagat, well, amom, uray mo't awan kapilyang specific eh. Awan specific nga church ko. Ano na nyo, baka kastat tumao da ugali yo kunana. Uray awan specific nga church membership ko. Kat basta siya, kat ko I will just worship God. Amoyo ti di kita nga tao,
Brad, no apya ka sa trason na, han na kayat ti commitment. Han na kayat ti commitment. Basta ti kayat na, DJ church nga kayat na isot pag-attendan na. No, adan to commitment kat umunag, agatras, padasek man ditoy, kunanan tumanan. Grasshopper, lagto-lagto kakabsat. Hello? Now, agpaiso nga at that time, ag-worship ka ti Apo nga personal. Pero naglawag mo timbaga ti Apo eh. Kat ag-violate ka ti Apo, no hamusurutan day nga bilin na. Hello? Okay, example. Dito iti ilustrasyon ko kada kayo kakabsat. There are times when you eat alone. Di ba no yung katrabaho, mangal daw ka, may saka. Kaduam ka ti pamilyang nga mga iji trabaho. No. There are times you eat alone. Correct? But, kakabsat, there are also times when you gather around the table with family, sharing the meal, sharing stories, and fellowship. Namakpay ti pamilya nga dila pulos agsasango nga manganan. Da kayo, da pamilyayo? Awan lat tiyempo yung agsasango nga manganan? Pamilya pa ba yan? Sika, member ka ti HBBC, di ka umay makisango kakabsat. Makikadwa nga ag-worship ti Apo. Ano? Are you a part of HBBC family? Hello? Kas jay ti kayat na nga sawan kakabsat. Iso nga, DJ mo na itay, ma-improve tayo ti panag-worship nga mo kung kuna nga, ado kami, awang makapansin, aglalo, daak ti likod. So, urehan na kun, kitkitan na ka ti Apo. May kadwa, let us worship God, kakabsat, corporately. Now, so, naawatan nyo di jayan na. Okay? Tatta kakabsat, kastoy, din kadak. Makita nyo di verse ko na, at nakasarsarita na eh. Kunana, kunana, magnify the Lord with me. Bagaman ta kaabay mo, magnify the Lord with me. At nakasarsarita na uno awan. Hello? Okay. Di kayat na nga sawan kakabsat, daytoy nga bersikulo, ibagbaga na nga tunggal may sakada tayo, ada responsibilidad tayo, nga mang-encourage dagiti padatay nga namati, nga umay. Kunana gat, magnify the Lord with me, kunana. Umay ka. Intayo. Together, kunana. Intayo, kakabsat. Yan sa undeta, we should promote the church coming together for worship. Iprom-promote yo. At dada kakabsat nga teteksan nyo no kwa nga Saturday night o kabsat atong bigat. Da kayo nga nababayag nga miyembro, dinggendak kakabsat, da kayo kumatmay sa nga ekspektaran ti Apo, ken asahan mi nga pastor, nga mang-encourage dagiti daddo mga believer. Tinagladingit kada kami, ken nang runa ti Apo, da kayo nga nababayag nga miyembro, da kayo payuntihan na makitkita unay. Amang kakabsat, ket agkarkararagak, nga sapay kumata ma-revive dagiti dadto mga miyembro tayo, member ngam nga aktibo. Ti may sapay nga ibagbagak kakabsat, deti pay no awang kayo jay gimong, agpakaamu kay ti pastor. Absent ka ti Sunday, ag-text ka, pastor, baka sa pulen nagtumbigat, awanak tumbigat, pastor, gaputa tumbigat, kat agsakit tut ulok. Prophet ka aya. Ambang kakabsat, exercise tayo dito, amok nga, listen to me, adakas jay bagak, madidijay nga prinsipyo, madi, apay ni pastor, kailangan nag-text sa kingkwana, iso katiraso na nga mapanak kapilya, haan man kakabsat nga, no ada number one nga mangi-promote, nga kakabsat umay kayon, amoy no sinno, jay pastor. Hangkuman nga kanayon na ibaga, haman na kanayon nga ipalagip dagiti pastor tayo, ken coordinators tayo, ngam given, nga da kami ibagbagami, umay kayon. Alas 8, ayan yon. Alas 6, yan yon. Puro sin, di kayo man lag-respond kakabsat.
as members, masapol nga maging aware tayo, ti duty tayo kakabsat. Kat nakadado tayo, urayhan mi nga makita, tadi kami mat Diyos. Hami man nga masin amin nga, Pastor, sorry maladawak. Pastor, sorry, Jack makaumay. Obligasyon mo nga ibaga. Pastor, adakam dito'y Manila ita. Pastor, adakam dito'y adakam dito'y bar, madamakam agiinom. Awang nga tamot kasta nga HBBC kakabsat. Hello? Datayo, datayo nga nabaybayagan nga miyembro, datay ti expectaran ti Apo. Ipangkunto ta group chat det, amok nga, no negative, ti puso yung kakabsat, hanyo kayat nga dinggan dito, ibagbagag ka da kayo. Ngamno, adaki na pa kumbaba ti puso yo, amok nga aklunan nyo, kan maawatan nyo, ti ibagbagag ka da kayo. Hello? Nga datayo nga nabaybayagan nga miyembro, datay ti asahan, kan ekspektaran ti Apo, nga mangpalagip, kadagiti daduma nga miyembro, o kabsat tumbigat ang. Hamu ka di nga, listen to me, basta si ka nabayag nga miyembron, hamu exclude ta sarilim. Han ka nga dete, aglamlamiis iti obligasyon mo, miyembro. It's your duty to remind, especially di kita'y closely related king ka, like for example, your family. Di kita'y loved ones mo, relatives mo, intay kapilya o tumbigat dapat Saturday night, kakabsat, kasarsarita tayo, di kiti pamilya tayo, haang nga, bigat ti Domingo, agkikinontes kay ti kinaladawan nga agriing. Nagmadimot ten kakabsat, kastat ipakitam ti Apo ti kinasaya at nagangka. Sungsung-batan at kararag mo, nagadot pagkurangan tayo, ti Apo, preserbaan na tayo. Tapos, kastat, ipagpakita tayo kinkuha na ti Domingo, kakabsat. Agkikinontes tayo ti linadawan na panagriing ti bigat ti Domingo. Dapat ti bigat ti Domingo, kakabsat. Aginon natin kung mga agriing. Dete, dapat DJ, sitwasyon no ko nga, nagbayag kayo, muna ako, sumardo kayo to. Tapos ti kasta makasursuro, di DJ nakudag. Kaya ko na, api di ka imay, di Domingo, sister kat adadananan kang tatang mo. Di dagmot na uray kami. Dala, daw ka nga ta nagriing nga. Naawatan nyo kakabsat. Amuyo, dito na ibagak ka da kayo. Agriing kayo kakabsat, perming agpalalo ti lubong. Nakita yu, di in share me nga, deta Olympics, agpalalo kakabsat. Kat datay la ko mga Kristiyano, datayo ti mangipakita ti lawag ti Apo, when the night is the darkest, the light is the brightest. Madi grammar na. Basta di jay ti kaya nangasawan kakabsat. Tapos pati sika Kristiyano, hamu ipakita ti value ti Apo. Hello? Hanta ipakita ti patag ti gimo, kuray ko malang di jay nga, agbalintay nga witness, kadagiti aglawlaw tayo. Detehan na dakas nga i-post mo ti Sunday morning hanga ti agpabilib kang tapno ipakitam ti conviction mo nga 7:30 kunang praise God we are now in church 7:30 AM. No makita digiti padate nga baptist det anak ko nada paunay digiti nga baptisan matsaba ka pa challenge. Agreeing tayo kakabsat. Sapi ko man ang runa ka datay yung amen. Datay nga tatang numangagyo deto itang arabi Kaya't kung ulitin nga i-preach deto talaga nga dapat hanla maminsan nga ibagak ka da kay deto talagang ulit-ulitek deto kakabsat. May ikatlo, anapay ti dapat ma-improve yan ti gimong tayo. Kunana, dito verse number 1, kunana to'y kakabsat, His praise, di maudi nga pasad di verse, kita nyo, His praise shall continually
be in my mouth. Ano tipakpakita na? Application tayo sigo na. Okay. We should praise God verbally. Mouth. Anat Ilocanot mouth? People. Ano Ilocanot mouth? Ngiwat. Adang ngiwat yaw? Makasao kayaw. Ana aramiden yung kakabsat no, praise tayo ti Apo. Iyibkas tayo dyan ngiwat tayo. No pa nagkantaan, agkanta ka, nga dete, nagtakder kadtan nga pinag-cross mo ta ima makas tagsisim ka. Kakabsat. Pauna yung kakabsat. Hello? His praise shall be continually be in my mouth. Nakakita kayo ti Kristiyanong kakabsat nga kasla dete wooden statue. Estatwa. Han nagkanta. Han nagpalakpak ti ima na. Uri bagam nga palakpakan tayo kunam kat di pa agpalakpak kakabsat. Hello? Di pa ag-amen na pulos. Bagaman ta kaabay mo, di pa nag-amen na nipot itay, mabangles ta katay mo kabsat. Kayat ko ibaga, uray da kayo nga dadita Facebook kag buy-buya, ag-amen kayo. Amen. Tatta kakabsat, damagam kadakwa dako nam, api di ka agkanta. Di ba? Aman, agpepesetya, damagam, api di ka agkanta. Api di ka ag-amen. Api di ka lapulos agpalakpak. Amom tisong bat na kakabsat, kunana, I am worshiping and praising God in my heart. Kunana. Api ko mapilitan na ka-agemen, kadagpalakpak kat, deti yung pusok ti agdaydayaw ti Apo. Kunana kakabsat. Hello? Ikang kay ti ilustrasyon. Dati ni Mrs. ko, my beloved wife. Oh. Amo ni Mrs. ko ngay ayatek isuna. Hello? Oh. Ngamhan na nga ta ma-appreciar no ibagbagak ken kwa na. Hello? Sika anak, amom nga ninanang kantatang mo ay ayatanda ka. Ngamhan mo ka ta ma-appreciar no ibagbagadagan ka. Balikan natin ni Mrs. ko. Amo na ngay ayatek isuna. Ngamhan nga ta maragsakan kakabsat no ipakitak di ayat ko kingkwa na. Amo ti Apo ngagdaydayaw katapusom ngam kayat na nga ibagam. Isuot ko na with my mouth. Woo! Da kayo men. Agamen kayo. Tangag-tangtangad lang. Amen? Kaya amuyot na iruwang, da iruwang ngamin dati nga Ilocano kat hana sumungbat kag tangad-tangad lang. Wingi-wing. Nangangkan ko lang kat. Kaya mo etoy? No ta anak mo kat kasta sursurwam. Hana mabaling nga ta anak mo. Kunam kat, kahit mo deti anak ko, kung kunahan na nataging ka, sumungbat ka anak ko ah. We keep telling our children that kasi sometimes may ganon. Ugali yan eh. Natural na kada tayo. Hello? Kastamat kada tayo eh. Ti kapilya iso nga dapat masursurwang kayo nga. No mablesan kayo, agamen kayo. Uri nakapsot. Uri si kalat na kang amen. Oh. Lingsi. Di ka pinag-amen. Nag-amen kan? Oh. Tihan na agamen, hana makaasawa. Kunana di Hebrews 13:15, anak kunana jay. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Anat idaton tayo nga pagdaydayaw, the fruit of our lips. Di ka na pulos na amen. Lis kasto yung kabsat, nung nagkanta di choir, kat na blessang ka, amen ko na, nga di ka na sound di amen, I praise you Lord. O nagmayatan apo, di nga kanta. Hanga dete, kung kuna di unag mo, nagmayatan di nga kanta. Kuna na di unag mo, di ba? Tapos kuna, api di ka malagi, amen. Kuna ta di pusok ti mangi bagbagati apo. Hello? Tapos ti aramida ng rason, adumot dito ni, agemen, amen. Ngam di, kita mo tibiyag na nakamadmadi, agemen, amen. Kakabsat, hamo pagbali ng rason di jay. Amen?
Oh. You see, so we need to improve our worship. Anat nakita tayo, ituloy tayo itong maminsahan ng kakabsat. Tuloy tayo ito. Improve tayo dito. Ha? Ano di umuna kakabsat, individual. So ikata nyo di panunot yung ay adakti suli, ay adakti likod, ay adadaubing nga aywan ko uray pa, ay adaubing nga aywan nyo, irapin nyo lahat kakabsat na pa nag-worship yut apo. Amen. No pa nagdinggan ti preach, agding ka, kanta ka, individual. Ano pa yung kakabsat lang individual? Corporate. Ano di rason ti daduma? Uri awan church nga specific nga paka-imembera, ito yung lata, sak lata, nag-pray-praise ti apon. Han na kaya ti apo, deta rason mo. Okay, anat ilustrasyon ko itay, panangan. Pamilya pa nga rodeta, di malapul sagsasango nga manganan. Kat no adamaysa, nabayag nga di makisang sango nga manganan, hamo sa pulang. Abi ni kastoy ko naman, di ba? Kastamot kadagam nga pastora. Urehan da kay nga teteksan kakabsat ng dila, musap sa pulon da kayo. Jak nakita. Aglalo kanyak, no, kas pagarigan, pasukin ko na dagat mingmingak no kwa. Di awan dito nga pamilya It's BBC Lawag. Kita, ni awan man, di gito nga pamilya ita. Claveria, ni awan man da kwa, Kenneth. Kunak no kwa. Kenneth. Amen? Hangkumat ko na nga, ni daman ni Harold din. Walang ganun Adaman ni Lindsay. Adaman ni Kastuyan. Awan di ba? Sa improve tayo dito pa nag-praise tayo ti Apo. Okay? Kat amo yun no aramidon tayo dito kakabsat. Diyo lang amo. No maayayo tayo kan maparagsak tayo ti Apo kakabsat. Nagpaiduma nga bendisyon. Kan parabor ti ibuyat na ti tunggal may sakada tayo. Okay? So awan nagsadsadot. Awan nagsulsulit. Amen. Aggimong tayo nga narigtaken, gagetan tayo ti aggimong ti Apo.